Pangsing jaro-jani nak gabang bumi jero latah jero maro dipi tepuk di sensasi sepa benanine sakit mekerucut nyen kadenya siang pewintonane pang nakik kaukin mangku dong kaukin mangku busanane cara sulingi jani bingung jani ken kaden mangku ken kaden sulinge ken kaden preman ane jegani bengalikane saja ken kaden saja ane gabeng ken kaden gabeng makejang mengatasnamakan ide betaro do yang nyungsung ide betaro dalam bed yang nyungsung ide betaro tanah kilap rus betaro wangono topeng bang matikin sesari naik kerauhan gitu lantasan kerauhan aku betaro nagih kene gitu besing masuk logika undiang betaro kan dinagih nak betaro ngari anang makejangan yado di gumi le bingung bano makanya liu karena ada medsos ya nih pangnya ngalang terkenal kok ngiring tuh bano yen saja waduh jero ane mapi sakit di widangan Jagat Sukawati dalang duk bior ini kijak dados sobakin yen sing mati bendalang duk biore sodwayang aturin tijanggalah ketlun sing idang ketlun aturin tijanggalah abulan pitung dino sing idang abulan pitung dino seumur hidup dados pintonin modelannya gini-gini lan yani bang saja ngudiang awinang dalang duk biore kuar-kuar ngunang liak tuh poin mantan galah niki ampun bangton saling dalih ngajak bisa ke pangsing benyah mematuo pangsing benyah meipah liu cara mangkin nih liak selalu dikambing hitamkan ngelah bianak cerik ngeling kerai-kerai pedang nih nak jenik sing nawang sakit bisa sakit basang bisa sakit sirah ngeling bayi ini pedang isang muka borden tepukin matuone mejelawatan padahal matuone lakar ngencah curigakin matuone bin mandine melarip lantasang setapakan nih nunasang baos tuh amat belok eh nunasang baos ngeraos tapakan nih niki panak tiangnya ngeling pedang-pedang nih pangikan tiang matuan tiangnya siro niki nyakitin mesaut tapakan nih aneh nyakitin sing ada len layah gigi benyah pamatuo oh mengasingang matuone beno dadi mantu ngojok rumah nak mesetil Bali pulos di gedonge ngenyek matuone pulos di ampeke ulian fitnah ulian liak belah lantasan ipah bajang wayah bin contoh kedua ngeling pianah ke tepukin ipah ke padahal ipah ke lakan nyemak nasi kepon ngeling panake mara buka gordene ngenah ipahe kaden ipahe nyakitin lunas baos sering bal ring tapakane lo jero tapakan niki pianak yang ngeling pedang-pedang nih tapi niki mekade tapakane dua ngangon kesempatan ngangon kodo pene kanggo limane gede ge sipahne ane nyakitin sing adelen sipah utawi ipah benyah mematuo benyah meipah contoh ketiga ben geling pianake kurang karik nunasang bawa sering tapakane panak tiang ngeling silo niki nyakitin mesaut jadi tapakane selat pakuan benyah mematuo benyah meipah benyah bertetangga nyen lakar aja melah kan sing ada wani ajak melah di gumi meipah subuh benyah mematuo subuh benyah mepisago subuh benyah yen dadi lantas yang bengideh makin subuh abang makin dalam
yen sing mati dalang ini ketelun stop ngeraosang liak di Sekowati sing ada nak bisa ngeliak. Be a positif, berpikir positif. Jalan ngidih pelih ngajak pisaga, jalan ngidih pelih ngajak ipah, jalan ngidih pelih ngajak matua. Two-way traffic relationship a good benefit. Dua jalur yang bersinergi dijadikan satu energi, yaitu energi positif ingyan punika kebaikan. Oke, rau kiring ke di tiang adurang undangan doa ning wenten pemargisan tiosan durosan arah durosan anak wanjian wangkat begitu dewa babit kayak pakai saksana. Dewa lentek kau kena apa demakan pusiran dewa babi. Ingat ni kemedemakan Durgan Wul. Dewa babi medemakan Banaspati Raja. Saksana. Majalin walon sing kakaloyo itu siap sa kajang-pajang ko kalagado sagsalok aduh kapilau yun mati mana dewa gede Majalin manak poingane sira dewa babi dudu ya tesaterente parab dengki maring jagat Bali Omidona kena gatini kadang Bali pulina muang kesusahan diri yang ning kamimitan dinelenga kena pancedaksu muang kana sangwana maring jagat nusa ia ada pada sini wia kena maring jagat Bali pulina wapan Bali ketika nusa tunggu lari ke kanan ya witning sang yang siwa Pasupati muang kana dewa Bos dewa igede Majalin lantasan dewa babi leswang kerodani dewa nih tiang sing adolen tiang tu sing jemusuh dewa nih tiang tua mula ke Bali mintonin kesusatian banyak dewa nih di Bali saja ya tinih tapi ning ada kapining agama lan restu yune di Bali mewastu pagah banyak dewa ne makejang ne jani ada pitengah tiange kapining dewa yen ada lantasan semeton uling jagat batuan katekeng jagat Sukawati yen pedok sakit tangkil di Gomenusa do pesan ngangkan iraga uling Sukawati waduh silik sinungil pinaka penempur pado dewa ngangon benang tridatu sawire ketelinging daging bisa maning purano katekeng prasastine patut jalanang dewa ngangken raga dewa ne uling dikianyap
yen ado lantasan sasi bah limo kadekeng kenem. Waduh ti dewa ngada kengane madan penangluk meranan. Ngai gebiyogan bilang buat tas sing desa muang pangulun ing desa. Yene sing jalan nang idewo sinah tiang kadekeng rerencangan tiang lakar ngawile bangane madan sab-sab marano kadekeng gerupuk. Ya walau ingat lah Dinuso nyetongos panco taksune ane badan taksun balian taksun pengeger taksun pagum penanglak gunung taksun penangkep samar ningen di deman di balian yen sing nyungsung sakaning pet kang sidi pusiro anak di balian. Nih patut jalan nang dewa kita masih tutur kano sangone mula patut sungsung di dewa ngajak mau kejang dong sap balik kelawan musuh anak tungil ke kanannya wining sangyang siwo pasupati jadi tiang lakarang makisi duling di bumi Bali nih tiang lakarang kenusa oh ini aratu idodani sarang sinami ledang ang pisan boyo je sangkaning sapunapi wit didiang raris rauk irik isido ngaturang ayah menawi do iwang atur iwang semito iwang parilaksana wimudo kawetenan titiang banget titiang ngelungsur agung reno pangampura dumadak pelarapan antuk patoyan ida betara iring-iring pura dalam Sukawati dumadak sejebak banyak ida betara ring Sukawati ngemangukang urip waras dirgayusa rahayu sareng sinami sejebak banyak ida betara dalam Sukawati sinap di jangan do krama santi ong santi ong